ili sam samo proklamovani ispit. Prije nego što najavim gošću koncerta, moram da kažem da je ona jedna od mladih ljudi koji su završili srednju muzičku školu Vida Martina u Kotoru i po mom skromnom mišljenju, ono koliko ja svjedočim i koliko sam slušao neke priče, pa možda su i najbolja generacija do sada iz razloga što su bili prosto brojni, raznovrsni po pitanju instrumenta i svako je bio u svom domenu na jako visokom nivou. Neki su večeras ovdje prisutni, koji su između ostalog nastavili svoje školovanje i van granica. I jako mi je drago što su tu, naravno nisu svi, došli da podrže svoje drugare, svoje prijatelje. I eto, mogu da kažem slobodno da sam mnogo srećan zbog toga. A gošća koncerta je Tijana Nikolić. Prije nego što izađe, samo da kažem da je Tijana završila srednju muzičku školu odsjek solo pjevanje, a nastavila muzičku akademiju na Cetinju, nažalost teoretski smjer, zato što Crna Gora nema odsjek solo pjevanja. I jedan apel za mamu, sestru, tatu da razmisle možda posle sljedeće godine da možda upiše negdje odsjek solo pjevanja, mislim da bi stvarno bilo šteta. Molim. Dobro, aha, najbolje drugarice, to je inače jako bitno da znate. Maja i Tijana su najbolje drugarice i to je mnogo bitno nego ovo sve. Ono, jel? Kako vi mladi to kažete, eto. I veliko mi zadovoljstvo i molim vas, osim Tijane, na veliki aplauz za Voja, Jovanu, Anu i Zlatu.
zaboravio jedan veliki aplauz za Marka Medojevića koji je tu. Izvinjavam se,